Kitabu cha Tawali wa kwanza mriangoni wa hao Selemani anavoya hekima. Selemani akigirana Husena na Farao mtawala wa Misiri akimhalira mwanawe akimreka za mza Daudi akikala kuko muhakaro marigiza kuwaka nyumbaye na nyumba ya Bwana na wao kuita kudengereka mza wa Yerusalemu. Hata vivyo atuwere machere kwa mbuza sadaka hatu ha zulu kwa ukala hereka hazango kujengwa nyumba kwa jina la Bwana. Selemani akimuhenza Bwana kwa kutoa amri za Daudi babaye isio kala mbuza sadaka na kufukiza uvumba hatu ha zulu. Yentala kukachenda Gibeoni kwenda mbuza sadaka kwani kukondo kuroko kala na hatu ha zulu hamaana zaidi. Selemani achambuza sadaka alifungwanga za kocha zulu za chokije cha kwa mbuza la sadaka usiko Bwana kimwambola Selemani kaza ndo soko Gibeoni. Mlungu akimwamba Selemani voya chocho sumala chokula kwangu na mimi ndakupa. Selemani akiamba uzamwanya samumi ikiwa baba Daudi uzomunji kwa kukalewa kala mwaminifu muhachi na mjeri kwako uzaenderera kumwanya sa uzomunji kwa kumpa mwana wa kilume ariye vivireraza kale sirake hiche cha enzi vikara. He Bwana Mlungu wangu uzamuhenda muhumi ikiwa kale mtawali hatua baba Daudi ela mimi beni muhoho mtite simanya nihendezi yo kazi yangu mumikiwa hakaiza atoro tagula mario ni anja hata kama dima kwa utalika bai mpe hekima muhumikio ile adime kuolongoza tu na kumanya madzo na mai kwani ni anadime kutawala ana atu mario anji vino. Bwana akifahirani shari chokala zavoya Selemani kwa vivyo Mlungu akimwamba kwa ukalo zavoya vivyo na kuvoyere maisha mare hedu tajiri hedu hataku avoyera kifa mahadhiyo elo zavoya hekima kaiza kwa mboza ulamuli ndahenda herozijo voya lola enda kupamoyo hekima na kungalirwa kiasamba chukana mtu mwingine aliyepata ukala nacho kabila yawe na kahandambo la mtu mwingine baada yawe ndiye kala na hekima za hiyo kiza nda kupata jorijo kuvivoyere nda kuposha hana heshima na kahana mtawali mwingine ndiye kufika maisha gogosi na ukizituangira zangu na kuzibira muri zangu na malagizo gangu heroarisho henda Daudi babayo ndakupa maisha mare. Gonya Selemani akivumbuluka na akiwa na kukala yere nindoso akuya Jerusalemu na achende imambere za rusa ndukura kilagane ra Bwana achambuza sadaka za kocha na za dheri gonya kia usira sherehe ya umikie osi. Mstari wa 15 Selemani anatosa kesi kwa mkwa ulachue vikara haki za malaya airi na makiza imambere za ye mtawali mwenga wa akiamba he Bwana wangu mimi na yungwa na mche yufu na ishi nyumba mwenga mimi nazivugula na yumsena were amumo nyumbani hangunga nami siku ya hahuye yena akizivugula nyumbani mwere hamuna mtu mwingine so kala siswairi tu. Wakati wa usiku yumsena akimlalira ye mwana nawe naye akifa akuka na usiku wa manane akimuhale mwanangu nirie kalanza mlazo he nami wakati roho kala mimi humikio ni rere akimulaza he naye akimuhale mwana wa kufa kimlaza he nami mazachaga na lamuka ni mwangu ise mwanangu ela nalola vivi azafa roho kala kuzangala nikimlala toto mlanga zani na nikiona ukala were sebule ya mwanangu nirie mjala ya mwanamche mwingine akiamba hata bule yu mwanarie moyo ni wangu yewa kufande wako ele wa kwanza kisisitiza akiamba hata bule yewa kufande wako yarie moyo ni wangu kwa hiyo makika na izana mbere za mtawali ndiye ntala akiamba yuno naamba mwanangu wa moyo yewa konda refa yuya na ya namba hata mwana wafa mwanangu ndari moyo kujone mtala kiamba ni reherani mushuhedu baima kimrehera mushe mtawali gonya kimboza amra kiamba mtose nikahikahi mwana ari moyo na kila mtu agero kisikuche yangana mchele kala mwana ende ari moyo wamone ramba zimwanawe na kimwamba mtawali Bwana wangu na kuvoyesu mwalage bule muhoho mupeiye ele mwingine akiamba mtose ni visiku viri mimi ni mkose uwe na umkose ndiye ntala kimbozo la mulio akiamba msimwalage bule mwana mpenie mwana mche wa kwanza yende mameye Israeli osimaro sikira wala muliro kala za mwamboze mtawali mangwa goha kwani mwana ukala anaula achwa kutosa kesi na hachi kula kwa Mlungu.